Nĩ kĩgomano kĩa atongoria a mabũrũri gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro kĩrĩa kĩgucĩrĩria jumbe makĩria 300 mwena wa Arusha bũrũri-inĩ wa Tanzania. Ya ufunguzi wa barabara yetu ya kimataifa ya Arusha Holili Taveta Voi awamu ya kwanza iliyojengwa pamoja na barabara ya mchepuo ya jiji la Arusha yenye urefu wa kilomita 42.4 na zote ziko vizuri kwa kiwango cha lami. Gatoro ka mũcemanio wa ũmũthĩ nĩ ũrugũria wa barabara nene ya kilomita 22.4 ĩrĩa ĩkũnyitithania bũrũri wa Tanzania na Kenya o kuma Arusha gũthiĩ Holili gũtuĩkanĩria Taveta o nginyagia Voi. Itasaidia biashara zetu ziweze kuimarika. Usafirishaji sasa wa mizigo utakuwa rahisi. Nyanya, mboga, mahindi na bidhaa tofauti zitakuwa sasa zatembea na zinaingia soko kule kwetu Nairobi kwa njia ya rahisi. Barabara ĩno ĩtanyĩtwo kũrurumũra na kũgacĩrithia wonjoria mabũrũri-inĩ maya merĩ o hamwe na kwagĩrithia ũrũmwe wa aikari. Faida za barabara hii ni kwamba itakuza uchumi kupitia kazi zetu mbalimbali tunazofanya pamoja na kazi zile za utalii. Arusha oye! Utalii oye! Itatusaidia kupanua huu mji, itasaidia kupunguza msongamano wa magari, lakini pia barabara hii yaendelea kutuunganisha kama nchi za Afrika Mashariki. Aikari kũrĩa barabara ĩno ĩtuĩkanĩirie morĩtio kũmĩmenyerera amu tabarĩra teno ya ũthii wa na mbere nĩguo mũnyiginyigi wa ũkũria wa matũũra. Infrastructure ndio msingi wa maendeleo yote. Tukiwa kwanza na amani na wananchi wetu wanaishi kwa amani, ya pili ni miradi kama hii ya kusaidia wananchi kusafiri, kupeleka mizigo yao na kujumuika na wenzao wa nchi jirani kwa njia ya rahisi. Kwamba miradi hii ina gharama kubwa, mapesa kama yaliyotajwa hapa, na kwa hivyo wote kwa pamoja tushirikiane kutunza miundombinu hii. Kumeanza kujitokeza vitendo viovu vya kuharibu miundombinu yetu. Na kuona yakĩtwo rungu rwa ũtongoria wa President Uhuru ta mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno nĩ atũgĩrĩtio nĩ ũtongoria wake ũrĩa ũgemetio nĩ tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere iria ambĩkĩte, akĩrĩrwo wĩra nĩ ũgũthiĩ na mbere harĩa aratigĩrĩire. Lakini tumejumuika kufungua mradi huu ambao sisi na wewe na Kenya tulikaa na kufikiria pamoja na jumuiya yetu jinsi ya kukamilisha mradi huu. Nataka nikuahidi kwamba awamu ya pili ya mradi huu nitasimamia na tutajenga kama tulivyokubaliana. Uhuru arĩkĩtie itĩna rĩake gũkũ mũrunawe wa Burundi Evariste Ndayishimiye niwe wĩrĩgĩrĩirwo kuoyerera. Na niseme ya kwamba kazi bado itaendelea na Mungu aendelee kuibariki Afrika Mashariki na viongozi wake na wananchi wake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Gĩkĩ nĩ kĩgomano kĩa 22 na nĩkĩo kĩa mbere atongoria ya gũcemania ĩmwe kwa ĩmwe thutha wa igũtha rĩa COVID-19. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai.